kokori ke hu whanga mua I he talamala whanua ka maenga I talawhatapu kotope o ku whaafatapo atu pa mihin. Talangata I te au whai kito mama o ka atai whainga maari koe ni ke whahoko atai ha mo polokalama koe koe tufunga whanua alo au a ko heni pia mo palofesa to ke ta siusi o laftani ke whahoko atai tau polokalama koe ki he ahoni pia mo e whatawange pe ku ongo le rei atu e tau polokalama ke te ki modol ki apina po ka whea wheitu ku ke lawa whanongoa mai e tau polokalama o ku whatawange ku ongo atu ke te ki modol I he taim tatau whoki ko whewhia ke tai le rei ai palofesa ai a pia me he maananga koe alo au ken pela professor malo tau mau ai ahoni pe malo ngau pe me Australia na mo fe ha ke dai momoko ko ni pe me la to flu I ken pela professor wong o to be oku ki palparema mai ai ai internet ko ai professor ka ko fadawang pe te ki I pick up mai internet ke la nga ke la o hoko atu ai tau proklama I hon pokpoke ke pe he malo ki mokosia internet I he pongpongi I he adani o ku ki pe he ai ka ku mo kataki pe tau ki te dali pe ke nga ka lava ke te hu mai ai professor kiloto pe a lava leva ke tau lava fa fia kotaki mo tala noa ki ai I he proklama ko ia o e ahoni I he taim tatau pe ku o tawanga pe ku e malohi mai e tau internet ko ni ko te wakai hifo ku ilotoni professor ku ongo atu ke a kohe tai nimi pe ku ke I palpale mape ko tiko internet ko ke fu malohi mai ia ko na ku asi mai professor ku ongo atu Io kongo le mai ua wawao. ko ia professor mo fefe hake pe ku fefe hake he taimi momoko ko na mo fe dun ken pela Io whawhetai pe uho I wawao ai mau whainga maari ke hoko ate ta prokalama pe mau lelei pe katake io mau katake pe o mau lelei pe uho I wawao lahi pe koe whatongia ai ni o ku lava pe whai e ngai whatongia ke pe koe momo ko pe hange koe mea koe aku ke ilo I mai me hena pe mo e tau ngā unu ki he whai tau o momo ko koe mau palo parema pe tai mini koe te whoki mai ai momo ko ka o ko urerei pe pa molusane pe mo e whamiri urerei pe ngā ue lo au o ko lawe I pe urerei pe ai mau community hen ni lau maari rei e ka aine princess ko la tu pe ka tu aho pe pe ke tala whakau lahi o tonga ki Australia ni ke tistu halangi ngie pe moi api ko po wono pe rei pe mau pare mia pe mo mau pure anga kai whakafoke atu e uho I malo. Malo pito whawhewhia ai mahino ku lerei bebe whaofa e whahoko whatongia pa mi ken pelana. Professor kataki alo mo ki tonga ki ngahi I siu wha politikare ai kulawa ki whahawakai ki ai. Ko hinga o ko hinga pe mahu inga ai ke uhanga o mai ai u whakaukau ko ni. Ko hinga ko e mahu inga ko ia ke whahawakai ki ai kakai. Ko ha ho wakai ki ai pe mea te koe. Pe mo university kolo au ke ngahi tuunga wha politikare ko ia koko tau whanua hange ko ia o kuta whaatala noa ki ai na i ai whoki ai tohi na e whahoko e he loia ko Narsoni Tupou pe aku mo os mea I beka ka i ko e tahaine ka u loia ilo he community tonga I Nusilani ngahi whaifatongia whahoko ki tonga I he kohili o mai ke lolo tongani
Pea o koe ke o kuhinga au pe sino o loia ka ko tala noa I he whakaukau o mai I he tuu ko e whare area. Koe ke tohi nina ne whai he wiki atu. O kune pehe o keke lelei I lo lao e kau whare area o tonga. O fie mau ai kau loia ke nau I whare area mo e kau minista mo e kabineti e nau masiva wha atamai e lao. Koe foi statement ia ko hanga o mai o ku mahuinga ke o atu ke whaha wakai ki ai. O dau I loa foki profesa a whare area ko e whare whaulao. I he hingoa koe ko e whare whaulao o ku hangi ki he tokolahi. E ni ko e whakakau kau mo o ni o ku o mai e naresoni. Ko uhi he ko whare whaulao o ku whao aku ai kakai me mi pa whare area na wilo ke he lao. Pa I he ta whaake taha o mooni e ne tala noa I he ta whaake ka pau ko ta pehe ko pare mia me ka minista. Ka paha ka ke nau ilo ke he lao te nau whai ma upe tu uni e ta e whakalao. Pa e wesi ai e whonua. Pe kuos whai pe tau wholofola ai ne a whio tātu o lahi. Ki he kau whare area ke nau lau ma upe nau konistuto. Ne ku tau silere mahi konistuto ne ni he hao ko ni pa ku wai ua ne talere hono ua. Ka koe whi konga ni ko roto ke whehu I atu. O mahino pe ka teo. Koe whiri ka kai ki whare area. O koe ki hatahai tene pehe mai. Whia mai o ke tokola he kau akaunte ni pe au ka kai o whiri kotoa. Kua pau ke nau whai pehe. Pe whia mai o ke tokola he kau loea pe pau ke whai pehe. Koe whiri ki whare area. O ku whai te riha pe ka kai te nau whiri hango novema. Pete na wa he ko whiri kotoa pe me lahe kau loea. Ko pe kau loea ia nau candidate. Ka e the end o whiri me pe ka kai ki loea taha pe me bi e ua. Pe tolu. Ka weke pe he ia o oskotoa kau loea na candidate hono whiri. Ka ko whi statement ia ko loto ke o atu. O koe ke le rei I lo lao e kau whare area tonga. Maybe hange hano tuku hifo e kau whare area kotoa pe I tonga he taun. O whia mau e kau loea ke nau whare area pea mo e kabineti. Mo e minista e kunau masiva wha ata mai he lao. Professor te o atu ka te koe haha o wakai ki ai. Ia koe anga ia ai wakai a anare santu pohu ai loea ko ia. Pea kone wakai ana mi he ta whaaki whakaloea. Loea whakai ngā au e. E lawa pe ke ui koe kau loea pe he, kau loea koe na e a koi ke nau ngā au e he whare hopo. Whakamakenikolo, whakateknikare o e lao. Koe o e whakamau a ngā e uho wabaulahi. O ku kehe ia mei he ātakai koe o e whare area. O ku kehe ia mei he ātakai koe o e kabineti. Pea o ku kehe ia me hato e ātakai koe ngāhi kehe whaka institutions hono ui whapapalangi. Ko institution ai whakamau anga. E teu I kia e loea whakamakenikare. Whakateknikare. He ko hono whatongia ko hono hopo I kakai. Mono whenga ke nau hao. Pe ko hono talatalaki. Pe ko hono taukapo. Whatonga e anga ai whakanofo. Ko whare whakamau anga. Ko whare ki he whakauhinga e lao. Whakauhingai uloaki ai lao kua o situku. Ko toi whakauhingai halao ke kānaki ki he lao. O kai ke nau whau lao. Koe kehe e tau talanoa koe ni koe kehe whaka e whatongia. Pea koe kauloea whakamakenikare o ko ui koe kauloea whakamakenikare, kauloea teknikare, kauloea ngā ue, kauloea
ai loia koe na, anare santupo, loia I loa ka koe loia whamakenikare, loia whakateknikare, loia whakaehopo, koe mea na te na tau ke ai ki he whakamau anga. Ka oku I kai uhinga ia pe he kai ke nau lawai o whai whatongia I tua, me he whamau anga, pe kai ke pehe ia he kai ke nau lawai o whai whatongia he whare area koe foi institution ke he ia. I kai, nau lava pe o ke whare area, mo nau loia na teu whakamake kare. O kai koe kau loia koe ia na teu ke nau whakakau mo wawanga. I kai. Teu na tole ke whakamake kare ke nau whai hopo. Ke he ai kau loia ia o teu I ke nau whakakau mo wawanga he malao e lao. Ko nau whinge pena tau whai koe whakatotolo wawanga pe mo whakakau. Ka koe kau loia koe nā kau loia o tau whaapa ke ai ko kau loia ngā aue o I society na teu I ke nau ngā aue ke whamau anga. Ka koe kai uhinga ia pe he kai ke nau lawa o ngā aue ke whare area o kai ke uhinga ia pe he kai ke nau lawa o ngā aue ki he kabineti. Pea moa toi kulupu ki he siasi. Ki he ate nau lawa ngā aue aki au nau ata mai ilo mo poto ko ia whakamake ni kare ki tua ki atoi whahinga kulupu pe. Uhinga e kutala noa pe he uhi wawau he kutoe lava pe o ai ki hataha, accountant. Hange koe mea na ke ulaki hanga o ki whakarika mai. Koe tama accountant na e teuteu I whakateknikare whakangāue, whakamakenikare kene ngāue ia atakai o ku whai ai hatau hitohi moha hahana toi whahinga whakarea. Ka uki kai uhinga ia o pe he kai ke ne lava ai o toi ngā ue ki he siasi, ki he whare area, ki he whakamau anga, ki ha toi whahinga ki uta, alo whaning haue I uta. Pea o mai re vai foi whakaukau koe tangata, na I kai ke whau e tangata he society mo o tua, ke pehe koe foi me ape. Pei kai ke toi lava koe o aluki he. Koe tangata pātere, o kune pātere whakalotu, ka o kutoe whakasaya nisi pe pātere, o kutoe lava pe pātere o filosefa, o kutoe lava pe pātere o tufunga, pe koe ngahi mo ni me aia ai multifunctional e whahinga I tangata mo e nau multi-talented. O nau taleniti ia, o nau whaiwhatong ia, o I kai ke pehe na e whau e tangata ke pehe pe. Sai, ko kuhinga ka noa pehe ke ne hanga o tokonia ki tau tolu, ke tau sio ke whahinga whakakaukau pehe, o kutuku mai e hataha. O pehe koe whatongia, o kulawa pe ke whai pe e kakaina e teu I ki he. Ka koe parapare mai whahinga whakawhekiki pe he na e teu e loia whakamake ni kare, whakateki ni kare o hange ko nare soni ki he whare hopo. Ka hangi pe ka kuta anoa nenai, o kui kai uhinga ia he I kai ke ne lava o whaiwhatongia I whare area. He o ku malawa pe, malawa pe ke whaiwhatongia he, pa te hao whaiwhatongia he, pe o ku tatau pe ia e tau ai ki hatoi whaahinga social classes, koe whaahinga class whasosiare I he whonua. Koe kuonga, koe whainga whakaukau pe he, koe whainga whakaukau whakapōpula ia, koe whainga whakaukau ia koe ke tau ataina. Pe koe kuhinga koe ki ai, he koe society koe na e classify pe he, o ai whatongia ke ngata pe koe he. Koe ngai society na e whokotutu unga hierarchical, very rigid, whewheka. Pe teke I he pe koe, teke whanaui mai pe koe, o ke I he, pe ke nofo pe ai, o whaiwhatongia pe he, o teke toi hau koe ki he foi le volos o classifa sociare koe. Koe whahinga tala noa ia ai whakapōpula. Whakapāpaka nare soni ka koe whahinga tala noa pe he, koe tala noa ia I he kuonga,
o ku te kai ke tau whakaofi mai ke whainga whakakaukau e tau ataina, i e tau ataina tau tala noa e ahoni. Kono ai ha whahinga kakai, mo whahinga kulup whasosiare ke nau ngata pe i he whoire volo koe, ko uhinga he ngata pe ai ho nau ata mai, o ngata pe ai e nau ilo ikai. Ko uhinga e tau ataina, i e tala noa a e ngahi riu kawara lahi o mamani tau inasia, ko whakaukau o e tau ataina. Ko whakaukau ko a John Locke ki ani o i he konistuto ne. Ko whakaukau ki he mo ui maho inga ai konistuto ne, ai ko o ngau aki he te mokalati. Ka koe whakaukau nei ai e filosofa John Locke ki he te mokalati o no whenke whau. Ko mo ui, ko tau ataina pia mo koloa. Ko tama i matai e tolu o tala noa ke mea ui whaingai ni, ko natural right. Ko totonu a whakanatula. Ka kono mo ni, ko a ngai e nau tui, ka koe neu whakatupu whasosiare whakanatula lo uape. Sai, ko taimi kou tau tā noa pe he ai ke pe he, ko kalasi ko e, ke nau ngata pe he, pia oua te nau alu ki he nei kai ke nau wako ki he mea koe whare area. Tau whoki mai ke whatongia e whare area. Koe whatongia e whare area, o i kai whaia e whamau anga ai koe ai kauloia makenikare, teknikare, kauloia ngā ue. Ai kou kauana ri sentupo. Koe whatongia ia o e whare area, o ku ke hea me he whatongia e whamau anga, ko whatongia koe o tangata politiki, o ku ke hea me whatongia o loia koe ko nare soni tupou. Ko whatongia koe nare soni tupou, mahato e loia pe i he whamau anga o ku whai hopo. Ko ne alo hopo i ke talatala ki po koe tau kapoi. Ko whatongia koe e tangata politiki, ko tau tānoa ni he ngahi whatongia mo ngahi te whito tau moa o ngahi institution mo ngahi whatongia o whakatau taha. Ko whatongia koe tangata politiki, o koe kano whatongia ia ona ke nehanga talatala ki mo tau kapo i hataha. Ko whatongia koe o tangata politiki he whare area, ko ene kau i hono whau o e lao. Ko ene kau hono whau o e lao. Aia, na e whau a assembly, pe koe whare area me hene kamata mai me kariki, kamata mai me papilone, enga te fito i whakaukau ko ia. Na e uhinga ia ko e tau o mai o luku whakakaukau, me he ngahi malae o ku tau ia ai, ke whau a ki halao. Sio ke u whatongia. Pe a kui kaireo ke whakangata ia. Ko e whare harea tokola hika hai mamane i historia ko e whare harea akarisi. Na e alu ke ni maafe. Nega ke kauloia katoa. Ka pau e ai pehe e whare harea, o kutoton lepu ke liliu e whare harea ia, o liliu hono tau mo ape a liliu mo e kakai o ku aikia. Whare harea ko e toko ni maafe akarisi, ko e kakai, ko e whakakaukau e mea ko e whare harea, ko e whau lao ai kakai me he ngahi pui tua, whakasosiare ke, whakalotu ke, mo e hapea whainga ui, o e society ke nau whakafofonga i mai, ai fie mau, ai society ke whau aki halao. He koe mea koe lao o ku ikai ke whau pea me he mea koe lao. Koe mea koe lao o ku whau akia ekonomika, o ku whau akia sosiare, o ku whau akia ai whakaukau ai tangata whāma, o ku whau akia whakaukau ai tangata meitahi, pe hei kai ke o mai pe koe haloea ke hao whau e mea koe ahi kai ke ilo he kauloea katoa e u mea koe ni ki he whie mau whakalungu fua ai society. Koe uhinga koe na e whau he kamata mai me mua ke o mai ai kau whaofofonga me he ngāhi turiki ke o e society.
Pe ha ko me karisi o ha ki loma ai na tolo me ko senato. Pe ko loma ia ko mai pe fa fonga me nga family ma o me pe mo ngai ho e ki la. He ko na tolo na hanga he kuonga ko ia toka ngai ai kakai i hona ngai kere mo na ko loa pa na nga au e kakai ke ki na tolo. Ko te fito i whakaukau ia. Pa ko te fito i whakaukau ia koe o mea koe whare area. Koe mea koe ki ho i lo i e lao, moho tai i lo i e lao, ka pau koe tangata whare area, pa koe politiki koe, o koe kaito e whie mau ia ke alu koe ako lao, ke i lo i e lao. O kua siai e tohi lao, o kua e tohi konistu tone, o ku lawa he tangata mo e whewhine ko toa pe o lao, o whenga ke ne mahino e gu whātou wholofola mai ai tamatu i. Mo hanga lau e lau ka taki lau ke mahino le le mo konistu tone ke tokoni ka mo tolu. O kui kai whe mau ia ke pehe mai alo ako lau ke toki lawa o hao whaka uhinga e lau mo konistu tone he whare hareha. Ka pau te tau ai e whahinga society mo whahinga whakaukau ko ia o ku tau whoki ki he kuonga whakapo uri, o ku tau whoki ki he kuonga o society whakapo pula, ke ai pe foi particular pa fe te fito i ka kai ki he, o e toi o mai hata. He koe uhinga koe whakakaukau whako pe he koe whaulao. Ka o ku ke ai whatongia, koe luku o mai ke whau ake halao me ngahi malai ke o e society. O ke hea me whamau anga koe na uo ai kau loia make ni kare, teki ni kare, ngā we, o whaka uhingai ke tau ka poi pe koe talatala aki. Pe whai ai tūtū ni e whamau. Kau ko whoki mai ke whai mea whaosi ki he kalanoa ke lao. Koe lao, o ku makatu unga ia, i ngahi malai ako ke makatu unga lao ia, tala noa i ke lao mo no whau, pia mo e whakauhinga ai tangata, whakauhinga lao whamau a ngā mehe malai koe lo sika. Koe lo sika o ku ako ke ai e kauloia, ke nau lava o whai ake ai nau ākimeni, ki hono velit, ki hono uhinga, o whakatatau ki he e nau tewhitoi uhinga, pe ko e nau uhinga tala teu, pe ko nau uhinga tala muaki, o whai ake e lo sika. Koe lao ia uvete ake pe lo sika. Aia, ka pau ka tangata ia o ku ne lava lo sika. O ku lava pe ke ne whai e fwoi whakauhinga ākumeni koe, ai koe ku teu i kai kauloia whakamakeni kare i he whakamauanga. Pea kumo sila he kakaina nau hanga pe nau tolo whakawhiki ki nau lava o lau e lo sika ke nau whakauhinga i aki i he whare haupo, ne kei ke nau wako lao. He koe lao o kumakatu unga he lo sika. Koe whakawhiki ki he lo ea ki hono taukapo i pe hono talatala aki a taha kumakatu unga he ngai malai lo sika. Ta koe malai lo sika o koe koe malai ia ai kau lo ea pe. Koe lo sika, koe tamba i mata ia o ku te ngāwe aki ki te whakauhinga i aki ha whaahinga mea i ha whaahinga malai pe i whare area i he kabineti i he whakamau anga o kai ke koe ke hanonga taanga, tae whangatamata. Koe ku tala noa ia mo ku tānaki ia ki he whakaukau ko ia. Koe o ku hoko o maoni ai pehe ke politiki pe kauloia i kai. Tala mai ange ha whare area he historia mā manina i kauloia ata. I kai. I he whare area. Ko uhinga he kai rewa ke lava ke ngā ue ai fo i uhinga ia o e mea koe whotu e whare area. Koe whotu e whare area ke luku whakakaukau mai ai kakai me ngahi pui tua ke whau aki halao ai whonua. O kui kai koe kauloea be. O mai ka atoa ha kauloea ki whare area he kai ke nalau na tolo whaha mea. He koe ngā o kui kai ke hanau pui tua me he umalai ke whepaki a mo natula mea koe whare area.
hinga whare are ako o mai a kau whafufonga, ke whafufonga i mai ai tui mo e whia mau, mo e tangi ai kakai me u malai ke o society. Pea koe society, o kui kai ke whauia e ha fo i kalasi e taha koe kau loea, o ku whauia he kalasi wha sosiare e whiha, tai whalaua mo e nau u whia mau ke. Ka koe tui e ua wau koe tānaki pe au kou whai atu koe ke poini koe au tuku mai nā le soni. Pea koe ange ko klawe nai, koe tau whehu i, pe ku osi ngā ue ha mea pe he historia, pa koe ku tāri ki ai i kai. Te kai kia ha whare area e mamani kau loia ata. O te kai ke mao ha whare area pe he. Aia koe whare area wha amo ke ai a nā le son tupou, tapu moia, koe loia i loa nā le soni whakamake kare, whakateki kare. Ko ne whaamu ana ko ia ko ne foi whaamu te eki ke a whare area ia nai kau loia ata. Pe i kai pe mau ha whare area ia o ku kau loia ata. He whepakia mo uhinga mea nai tau mua nai whotu ai whare area. Whawhoke atu ohi mua. Professor koe taha whakia mahina whakaukau ku ke o mai. Kai hange whakaku o whamatala na atu. Ko statement ko ni ko statement lahia ki he whare area to ngā moa i kabineti i hono o atu o pehe o ku kai ke o nau masiva whakaata mai e lao ka koe whakau whakeni ku o mai e whewhe rewa hange ko whamatala ku ke whai e whewhe ka o accounteni e ka tau te he tau ko toa pe koe la taha ia e te whitau i ai lao lahi ia o i he papasi tau ko toa pe ai patsedi. Pea koe lao ko ia ko fuai mea ko whai e ka tala no he mea whapaanga. Mo ngahi mea whaka business, mo ngahi mea whaka economic. Ko tai mea ko au ngai ai kawa kaunte Whe mo e o koe mga kakai na nau ako na dohe ngahi malaiki. Whetu taki mo international ki muri, he ngahi potunga we ko ia. O koe kakai na nau ako na dolu ki he ngahi. O whate whito he ngahi potunga we ko ni o e whefolau aki. I kai potunga we tak mamata. O ku lahi a ngahi mea pure anga. O ku whia mao ia a kakai kehe ki ai. Ko manat whak professor koe e philosopher kune tala noa mau pia ki whakau ko ia. O ku whao e society, heka ke mahu inga peha fo i tu unga taha i he society, pa tuenga katoa o ku tai mahu inga. O mahu inga poha o ke kakai ko nau tufi e vewe, ko nau whatongia nau tolu, nau whai he wike kotoa, ko tufi. Ko kakai nau ngā he halapure anga ke lere mai kakai ko kau take whanua lere ai more, ko kakai mahu inga ia taha society. Heka ke pehe ke tau whamahu inga i pe, a fo i tu unga pe taha pe pehe rewa. Peto e ngā rewa ia ku masiwa whaata mai nā tolu he lao. Kako ku uhinga ku atu ki whare area. Ho wakai koe, ka pau koe uhinga o kua lahi. Maha koe makatu unga whoke whakaukau koe ni. I he taimi koe na e kaniseri ai kau tare kita poate. Taimi koe na kaniseri he pure anga koe ni kau tare kita poate. Pe ku na tautou talama he pure anga koe expired. Nau pehe na ospe nau visa e nau contract ki toton ke oski maas. Koe whakafo o koe na e whai he pure anga koe ke akiva na e koe ke nau tuina na osanga na tolo o kanseri whai tutuni kabineti ko ia. Pe koe haa hono tuunga whakalao e umea ko ia. Ka koe maka tuunga ai a lewa o whakaukau rewa. I he me pure anga ko toa pe tau tuku aki i koe penga he tutuni e whahinga he pure anga o ku. Kau pehe koe ke whakalao he anga kono ai argument koku o mai. Ka koe mea ena ne langa e whakau koe ni. Pa koe tuipe mahalo na ki i he asi ke whakarea koe tohi hange na ki put off e loia. Hange ki lahi e pure anga mo kabineti. Ki lahi nau tutu uni koe ki whiunga mo e lao. Pa koe ilonga pehe ne hanga o whakai mene eche kakai kautare ki take nau hopo. Hopo e breanga koe ni ke au ke na wako mea i ke una nau te whai tutu uni i tua he lao. Ka koe ganga ia ku eke atu whewhe ho wakai ki he unga koku ia whare area he taini mi
o ku whiunga pe ai kini ihi ko ia kuna e nau ilo whakalao ki whare area pe o ku whia mau ke te ki a kakai ki nove ma ke ki taha hake. Mau hawae ua whare area ko kau loea ko ngā ke whiunga moe. Mea koni whamatala ke loea. Hio, ka pau koe kata. Hio, ua wa wao, ka pau koe uhinga, koe uhinga koe foi mea koe ki no veteki o poa te, Koe. Koe ku mau koe aku koe ki ai, a eni penda e whai ake he pure anga koe na, koe whatongia pe ia o minister, ke ne whakahoko ai ngahi saupulu ko ia. Aia, koe ku mauna e toku whakahua atu e pure anga koe ni, ka pau ku tonu e ku mau pe atari hene awhio, ke liliu ai fo i tuu ko ia ke oua e tu uni toko taha pe ai minister o potu ngā we. Hange koe lao lolotonga. Koe. Ka pau ku tonu e ku mau ki ai koe ngā aia koe ku uhinga ki ai o atu he pure anga koe ni ke oua toi pure toko taha ai minister o kua ana potu ngā we. Kai ke uilo ke whakaiki iki ai fo i lao. Whakanga ko ia ka ku pehe o kai ke nau tui ke tutu ni toko taha pe minister hange koe tu ai lao lolotonga koe na ke ngā i business ai pure anga. Kai whatontonu mai pe ka pau ku hala ku mauka koe ka pau koe uhinga ia koe ai whakarea pe. Aia koe guarewa ai fo i tālanga uhinga ai ke whai e tālanga. Aia koe uhinga e kaha koe pehe tau kawe minister lolotonga Honorable Paula Piveni, piukala koe mea ku asmai ne tau kawe i o ku i lao o ku koe mawhai o ku iai ke ne whai hafo tutu hasau puru fo. Aia koe mea whoki a koe na o ku hu mai ai ka whaake ka hae pure anga malolo, whakawhisi pia moe hange koe loia koe nā ka pau koe hange ko uhinga koe uhinga ia ni tala noa ke oku tae whakalao. Aia ke whai hano hopoi, aia ku tala mai he ta whaaki koe pure anga lolotonga, nau lau mai lao, ku ihe minister peia, tala mai he kau kama koe ku tae whakalao, aia koe te nau awe ki whamau anga, te tau toku vete tau tole foi mea koe ia me ai, ka koe mea eni e uhoi wau lahi. O ku hoko mau pe he ngahi pure anga kotoa pe ia ai tō kehe i anga ai whakauhinga ai pure anga o e aho ki ngahi tutu uni, polisia, ki ngahi lao whangaanga, ki anga e nau whonga ngā ue. Ka oku i kai koha uhinga ia ke tau pehe ai o ku kai ke nau mahino e nau tolu hamea i he lao moi konistu toni. Aia, koe ku mau ani pa koe mea koe o ku hoko koe mea koe kou whehui atu ku osi whotutu e Paula Piveni ai kaupuate whoou na e o hake he toko taha heni me a VPO me o tuku mai koe a kaupuate whoou o ku osi tu, ku osi wholahi e kaupuate whoou, ku osi hoko ate kaupuate whoou koe. Aia koe mea katoa koe ia koe whakawhekiki a koe tālanga ia koe me ta whaake e pure anga mo minister na e whou whakalao mai ai mea kotoa pe. Koe whoi aki meni koe o ku asi mai koe na me ta whaake ka ha koe nau pehe na e hange ha whoi pure whakaoa o whaiteria ai minister ke ne whai whoi mea koe ia o nau nofo i he tae poate. I foi mahina e fia tolu pe fia. Aia koe ngahi tō ke he. Ka koe mea koe fia tā make atu. O kui kai ke uhinga ia ke tau pehe ai ke liliu o waholo ai whare are a he kuta e ilo lao ai tau pehe ka pau koe kabineti.
pe ko whare area whakaloku fua. Koi. E ko mea ko kuhinga ki ai e uhoi wawau lahi. Ko e o mai he pure anga ko ni e nau ngai tu ni mo e nau ngai whai whatongi a o nau hanga o lau mai ko ni stute o nemo lao. Koi. Aia, ko mea ko o ko pehe rewa, ka pau o ku ikai whakalao. Ka pau ku ikai whakakonistu tone. Pe ko hono whounga ena. Ko hono whounga ke awe ki he whakamau anga, pe ko hono awe ke wharearea ke tālanga iai, ke veteki anga, ke veteki ai ngahi ta e whe mahino aki ko ia. Ka koe kai ke uhinga ia ke tau pehe atu ai tau tōru. Kata, i lewe mea. Ka koe ke uhinga ia e uhoi wawau ke tau pehe atu. O ku mou vare mou tōru, o ku ikai sai ho mou ilo lao, o ku ikai sai ai kabineti, o ku ikai sai ai wharearea. He koe uhinga koe ki ai, o ku hoko maupe ai mea ia ko ia he pure anga ko toa pe, ai kehe a e nauhanga o ngāo aki mo whaka uhinga e lao. Koe whaunga o kuua, kono ame ke wharearea ke tālanga i ke mahino, pe o ku pehe pe i kai, pe ko hono whaka ilo. Aia, koe kai ko ha uhinga ia, ke tau pehe atu ai, o to tonu ke whetongi, ai kabineti ki kau loea ata. Pe ke whetongi a wharearea ke kau loea ata. O ku ikai ko hono whaito o ia. He ka ime o ku hoko anga i mea pe. He ku hoko ia he pure anga ko toa pe mamani. Ai fo i mea tatau pe koe na e hoko pe ki mua, na e whakailo, na e awe ki wharearea, ia na e awe ki wharearea, na e whakailo, ia na e awe whakailo. Na e awe he kau kama koe nung nau pure anga he aho ni o whakailo, awe ke eke ki whamahu anga. Ko awe he kau kama koe ni, ai fo i mea koe ni ki ngā hi businessi, na e whai ai tālanga pia, e whotu mai ai koe na e nare sonia ku. O whi mao ha kau loe ai ke nau whakarere pure anga. Kau ka pau ku whi mao ha kau loe ai ke kabineti, pia mo whare hare ai, whai ngā uhinga ko ia, ai koe ko uswa mata lau ki ai, ane nai. Ka koe me ape, koe kau loea, ka pau tau pehe, koe fwoi solo wa anga, koe kau loea me he utafaaki, he utafaaki ke kau loea. Pia koe loea o ku konga hua, koe kau loea ngā ue, mo kau loea whakakau mo wawanga. Koe kau loea ngā ue ke o mai ke makenikare, teknikare, pe koe kau loea whakakau mo wawanga, ke o mai ke wharearea me kabineti. O kulahi ai o mea e ke tala noa i e fwoi topiki. Koe kai ke, koe society na e whau ia ke takikaha pia kehe ai ngahi whatongia. Pa koe mea ene mālohi ai ho tau society o tau tolu. Na e wahe whatongia mo wahe ai ngā wha. O ku na e hui koe wahe whatongia alo au. Ko lo au nei. Kamata mai me tui takalau a. Koe poini mahu inga e wahe whatongia mo wahe ngā wha. Pia whailele e whatongia pa whailele e ngā wha. Aia, he aku kehe ai whatongia pia kehe ai ngā wha. Pia behe tau hao ke kawe inga koe na. Kehe whatongia, kehe ngā wha. Kehe tufakanga, kehe tareniti. Nai e tala noa kia a Paula Apostolo e toi tapu. Ia e toko tahana e ngāohi pe na e whao mai ke loea. Ia e toko tahana e whao mai ke whaiwhekau. He kai ke tau whaiwhekau ko tote. He kai ke tau loe koe uhinga koe ku pehe koe whainga whakakau ko ia. Koe whainga whakakau o ku tae whakapō pula. O ku kai ke tau ataina. E tau ai society ke monolithic. I rea whapaparangi. Ke pehe koe whoi kakai pe taha. Moe whoi social class e taha. Ke ne pure i
Pea ke nofo pe ai fo kalasiko he, ka nofo pe fo kalasiko he. Ai ku hinga ha pe ka lo ya me na I fare whamauanga, me na talatala ki mo tau kapo, o na o mai ki he ke na o mai o whaarere kabineti, na o to atu po whaarere whare area, he fo kalasiko ia. I kai koe ke ngā au e pehe society, pena te kai kia whare area e pehe. Kai ke ka whawhoke atu e o e wao e. Koe konga ia Professor o ku maari e koe i he tuu. E koe, ka papu mana tina ta tala noa mai he konstituto ne e ta hau koe ngai kupuna tai e kupuna ta tala noa ai. Koe hono whaka ata hataha ke hoko ko ha whakafofonga wharearea I wharearea, ha MP wharearea. O kai ke lahe me ai ku whia mau me taha ko ia. Ke pehe ko pau ke maa he a ko pe ko pau ke ha. Ko whi me pena whia mau ia na mana tui na whai ke e ta tala noa ke he ta taimina ta hau he konstituto ne. Na whia mau pe taha ko ke au ke tau whakalao. E ta uata. Ko e toko taha ko whia mau ke o koe ko hataha o ui he konstituto ko hawhaha. Ko hataha pehe koe ke atamai lere no moloku. Pea ko ia be ko me be na whia mau ke mo hataha tonga be o kui tonga. Ko pau ke tonga ia he toi mahina whia pa whai whiri pa koe tonga ia. Ko koe kia hafu tu hui pau I he tau konstituto ne pa koe whake taime ta o ku whawhai utālanga no whakaukau I o pehe mo oni pe o fu atae foi e tau konstituto ne ke kakai huki wharearea. A whewhe ka pau e osi whi toko taha whitu ia o kai kia kakai ai na e ako pe kakai loea pe hange ka whakaukau mai nare soni. Pakua koe kakai pe ia ku nau ngau penatori uta ka nau ngau na tau me kakai ofa he kakai pe. O koe ngai whehu pehe ku o hake. Nea o tika ke tau sio tau tauria, ia te au ia he ku taimi koe ni ko mo ui ai mamani, doi ke usi oi whare area pehe, pau pe ke kakai ngako, wai pe loe ai o ku. E mei hanga he society a whiri mai kakai ke he tau whare area ko toa pe. Paka taha whoki Professor whai ke e sio, ka pau ko uhinga ke taki ko koe ki hono ta taki koe whonua me kabineti ko o whia mao hataha I lo lao. O kui ai office koe ni atenseniare, ko ki nā dolo nau whare I koe ai pare mia me kabineti. Ka pau o ke mao ha whare I koe pare mai a taki ko ia mo ni kabineti, ko ke nau use tools o ataka nau dolo koe office atenseniare, ke nau whare I nā dolo he mea whakalao ko toa pe ia nau tutu uni. Ia even e whaulao, ka pau ko ha whaulao ke whahui whare area, ka koe ka haloea, ko pau ke hue process ko ia alu he tiu process ki office atenseniare, ke nau whakapapau I ko lao ko ia o ku whiunga, ke toki whoki mai ki whare area. So I hene behe ko whakaukau te taime taha ki he tau konstituto ne whakaatae konstituto ne ta whaaki koe, ka ko os mau pe he tau sistemi ai office o ku nau koe kau lelei ki nau tolu matiketika he lao ke nau whai ngā ue ka pau e alate ka whafonga whare area ia o kai kia hata halao ai o kei lava beke ngā ue tau sistemi ange o ki maari he ta whaaki koe e Professor Veve o wakai ki ai koe anga beku whakaukau atu ki he tuunga koe kui ai. Io he koe foi kupu I se te si, Koe. Koe kupu I se te si koe anare soni, o kuta e whakakoni stūtone pe ia te ia, Koe. He koe e kutara mai ia o kwhie mau, pe koe anga e ne whakaamu pe o kutotonu, me ato e whaahinga furifuri e ne whakarea, ke tokolahe kauloea pe whakarere he kauloea e wharearea. Pako fui se tes ko ia o ta e whakakoni stūtone, au totonu ia I he tau hanga koe ni o foki hi, mo furi hi, hena ne tuku mai ke he papliki. Ai o totonu ia ke ne hanga tuku mai ko loea ia, ke ne tuku mai ai fo se tesi o ku whakakoni stūtone mo whakalao. He koe koni stūtone mo lao o ku ikai ke ne tala mai e ia,
keha. Kuike ne kala mai e ko kaulo ya pe ke na whakarere wharearea mai kabineti. Ko mea maho inga ia. Ko foi se tesi ko ia ko uhinga ko e ku lave ki mua o tai whakahistoria tai whakarearea o kai kia hano whamatala ana i he tala o e ngahi pure anga mo i tuku au mai ai wharearea a mei mua. Pe i kai ngatai. O kui kai ke ase tau konistu tone ke whiri mai pe hakau accountant ke nau mai o whakarere ai whare paanga. Pe minista. Te siu ke o mea koia. Koe whahinga tala noa ia hange koe ko ulawe kia nei koe tala noa ia ai pōpula. Koe tau minista ene fia o kwhere e tau minista nei os minista i tuku au mai ne ke nau ako ekonomika na tombo accountant. Koe mea ia o whakakaukau o e tau ataina. Ko ni alua koe loloto koe e tau ilo ke he tau ataina. He koe caste system koe a India. Pea mo e tau whaunga a tau tolu ki mua i he ngahi mea e ni ihi. Na ke nofo mau he foi lakanga koe uhi ngā he na e wha e rei mai koe i he foi classified sociale koe. Ko hinga koe ku pehe koe whainga tā no whakapōpula. Aia ko koe pe na e wha e rei mai na e loea ho tamai mo ho wha e pa ke loea mo koe ko koe pe ke hao o whare a rea. Koe whainga, koe taimea u tau alo koe ke tau hanga vete whainga tala noa pe. Pa koe uhinga koe o whakapōpula ai. He koe uhinga e tau a taina kono tau tā noa ki ai. Ke lava e toko tāna e tupu hake i he ki motu, kai ke loea e ne tamai mo e ne whae, ke lava o hau pia hu ki whare a rea. O ku ikai koe tangata loe, o ku ikai whakangata ngata ke whakapōpula, pa koe uhinga ia e tala noa e tau konistu tone a tau whahau he tau a taina. Pia koe tau moa e whare a rea, o ku ikai koe tala aki, pia mo e tau kapo, mo e whai tau tea, mo e whaka uhinga lao. Koe tau moa e whare a rea, koe whau lao, i he luku mai ai kau whawhawhonga me ngai different walks of life. Ngai halanga whanonga kehe oi whanua. Mo ngai kulupu whasosiare kehe, kai lava ke uhinga lelei pia tonu e tau mua nai whakotu uai e mea koe whare a rea. Pia koe uhinga e taha. Ko hai e hou ke whare a rea. Koe toko taha pe o silava o laukonga, lava o tohi, o koe ke tala mai ia pe nai lava hau sivi. Pe na ke mamaloa lohu maire. Tala mai pia na ke lava tohi. Se ke mea koe koe hae tama i mata ai tala noa pehe koe tau ataina. Koe tama i mata koe hono tuku pehe ke ataa ke oa e whiri manako. Ai society o hanga he tau whakatuutuunga o wahe tuua ake hataha o ku whie hu ki whare area. Ka pauku ke lava tohi, ka pauku ke lava laukonga, ka pauku na ke nofu ko kalasiono me ako pure anga ku ke lava tohi, ke lava laukonga, ke lava whakaukau o kui kai ke whaha, o kui kai ke ware hange ko whatapu. Koe mafu te fua e tau ataina. Te ke lava rewa i e foi atakai vicinity o e tau ataina o ke tupu ai ke huo whare area. Koe mafu te fua ia o i foi kupu ko ia he konistu tone. Ko pau ke tau kumi pe ko ende hu me i whē. Na ai e tau whahau koe ai noa ia pe, na ai ke hau pe hataha ia na e kalasiono, ka ku o silava lau mo tohi. Koe fui mafu te fua koe ia, koe uhinga koe tau ataina. Ke oua na atoi hanga hawhahinga kalas. Ka pau ko hao me he tua. Ka pau ko hao me family masiva. Ko loa be ku ke lava tohi. Ko loa be o ku ke lava o tohi mo hakainea.
o ke lava tohi, pa o ke lava rea, o ke lava talanoa lelei, o ke lava whakauhinga, o ku ikai ki ke vare. Pea koe hangei ko ku lava nai, koe uhinga koe tau ataina. Oa nā toi hanga ha whahinga lau koe kau loea pe, koe kau filosefa pe, koe kau hou eiki pe, koe kau ha mau mea pe, ua toi huma whahinga wahe pe he, ke ne hanga taofi aki ho ata. Ke huo whare area. Koe tau ataina. Koe tau wherea whakatonga tau ataina, koe tau I ke ata ina. Koe mea o ku ata. O ku ikai ke te aha mea ke ne hanga uri la taie. Ai foi atakai ko ia o ku mau ai ataina. A mea o ku ata. Koe whakakaukau ia koe o ngofua ke whiri whare area. Sio ke iai kakai tonga nei kai ke nau koe toko tahai na ata mai vai pea sai pea whiri whare area he kutupu hake iai toko ua na kau nahe mea ko ia na iai na parapare ma whakata mai pea na sai pea na whiri whare area pea pehe kakai koe ke toton ke na whiri whare area ka kuna hao nawa me whaha na whaha ki mua pa koe ke na toi whaha. Sai, na ana loya, ke na loya. Ka koe ngo tama poto. Ka koe tau mai koe tau whoke mai poini, ke tau hanga whakasisi, ha toi whai ha whainga tala noa tae whakapōpula pe hei ki he anga e tau no fō. Kono ai ke whakakalasi e tau no fō, ke pehe pe pa ke pehe na ke whanau I pehe na ke whanau I motu pe te ke whakamotu pe te ke mo ui whakamotu pe te ke hau pe kai ke toi kakakoi ki a whoi re voleta. Ikai koe huinga ia ko ni sto to ne pa koe huinga ia hono ai e tau whahau. Tau tole tau ngahi whakauhinga ke kahamba ko au pehe ai ko me o ata pe ai ka pau ke lava tohi mo lau konga pa ke whare area whakauhinga kai ke wha. Au tau pe, ka me wai pe hei ai. Kai ke o mai ha o mea sivi e fia. Ia toki ai he lao ia o mea sivi, koe mea koe ko ni stuto ne, koe foi whakakaukau te fito o ia. Ko ena. Ka toki ai e moutoro ha o mea sivi kei pa mou ai. Ka nai ai e tau whahau. Nei kai ke toi more la he taimi o tau whahau ke toi whakaiki ke lao. Na ne whau pe e lao nei. Whau e ko ni suto ne whau e ngai mea te fito e lao. Pe tuku rewa ke he whare harea. Ke nau kamata hono whau ai lao whakaiki o mea I he ko ni suto ne o tau tuku au mai ai. Pena kamata e tau whare harea. Iai kau loea. Iai kau whamaho anga. Iai pia moe hou eiki. Pia moe kau whafonga kakai me he ngahi turiki. He koe tau whakaukau koe ki ai e ohe wawau kai whakafoke atu. Koe whakaukau lelei. Whakaukau lelei. Oku ikai ke pehe ko ha mea fo o ia. Ai e whare are ahe na e ai pe e tau mea pehe ki mua. Koe whakafonga mai ai hou eiki. Pea moe kau tau whanua moe kau matapure me ngahi haa ke moe ngahi wheitu. Na iai koe representative. Democracy nai pe tau whainga mea pe whakafofonga mai. Aina ku kei I he tau mawhakawa. O koe kua whakaukau fo ka koe whai whakaukau lelei. Ko hono kehe, he koe tau mawhakawa, koe hoi ki no perepe moe hātui, mo e nau kautahi whanua, moe matapure. Pea kui kai toi liliu e whai mea koia. Koe toki liliu pe hape kia hataha whetongi mai. Whetongi mai pe he ngahi haa. Ka koe fo I whare harea koe tau whahau ai ni ko hona kehe he na e whakaata ke oua whakangata ki hou e ki mo tau I whanua mo matapure kai ata pe ki ha whaahinga taha pe. Pe ai rewa mo tohi rewa mo hono fo I se tesi.
Ko koe ko ke lava laukonga, lava tohi, I kai ke whaha, pe te ke vare, wa fua. Hu mai matapa. Ha o ai fiha. Kai ke whafoke atu e uhewa. Me alo bito, Professor Couti mahalo ku mahino. Ai whakaukau ia ko ia, ko hinga ko lava whai ai tala noa kei pia o mai ho anga o whakaukau ki ai. Pia moi mahu inga koe ke ngahi pure anga ko toa peu nau tatake whonua. Ke nau ngā ue aki ai atenseni a rehe koe whare ia ai kabineti. Ke unga ke whapapau i o ku whakalao ai tutuun ko toa peu nau whai. Ke ue si fuahia ai kakai tutung tuku hau he daimi o ku whihala ki ai tutuun tuke he kapai au dia ki ai ko whare i gona atu he tenseni a rehe mono ofisi o ku uhingai o kei mo ua i pe pure angai me whamawanga pa kono ngata anga ia koe kolo ape ku nau ngawe aki ai ofisi ko ia he koe ofisi lere i taha ia ke whare ki nau tolu he ngai mea whakalao ko ia ke whahako ka koe ke taki whaose ki mua professor ai whakaukau koe hala whakawakawa koe tau ko toa pe whoki o ku iai hau pe pure anga koe ka tau ko toa koe he temi ko toa pe e hu mai pure anga paremia mo kabineti pa mo nau priority ko hai nau tau mo ngā ue te fito i he nau patseti i fwoi taha ko toa pe ka ku nau haure mo nau priority na e hu mai pure anga ia ki mua ko nau priority en toka tanu ka toa tonga hu mai pure anga ko e priority na tolu ko e langa ngahi pare ke kakata ngahi whare ke kakai masiva mo kakai na wesia o ku kau i he priority ia oe pure anga ko ni neon ko foi tau pe taha na ule rebe mahina taha ko hala whakawakawa ko taha ia e na te whito i priority na e mea ki behe pare mia he daimina ni malanga ko he whili pare mia une whaamu ke whai e foi ngā ue ko ia pa koe ka project ia na tok whai ko e project pe na stari pe ia i he talu me waftaha wha ka kai ke lava maue paanga pe hoko mo COVID pe mo ngai mea behe na loto preang ko ni ke nau whai foi project ko ni i uhinga e ua o loaki ke ne hanga o whakamaa ai fukiu koe mea lere i hala utaini me haha ke ia te nau whanonga me nā tolu me he fitu paka ki mua he fitu pong ke nau mau mai walu tolu noa ki loto nuka alofa ko unga ke traffic ko e hala mo ni fuplahi tēnei ko uhinga te fito ia hono o halfkawakawa ke tokoni ke traffic ke whakasisi ka lawa ke lele traffic ke oefu wa ke tuunga ko guia he taini ni pagono wa ke ngawe ka halfkawakawa ko hala ke lele ai ke hola ai kakai me nuku alofa fetu ko ku vulnerable hake ngofu ai pe au ke nau lava lele ai ki hahake ke fetu maalunga a te nau ngawe ke halfkawakawa ko fetu lele ia ke nau paingo fua e nau vabe e nau kolosiko alu ki hake e ka ke nau o staka i pe o hange ko staka ko hita ni mihe ko ni ki kamata pe hawhakatoka ngā tsunami ko ni ngau e pe ka kai ke alu ko nau staka i loto kolo lue maha hawe pe au kula ia o ave kato o maue umelere unau ke tu upe na tohe loto hala he sta nau ko o fonu ai ka koe uhinga i hono ua ka koe uhinga mea ko hanga o mai e whakaukau koe hala whakaukawa e ka fu project lahi whakania pe langai maha tau e tolu. Pe a kuai pe ano kai kuna whanga i pe ku fu me ko ia ke hoko ia me ha fua. Ka ku still very committed a pito e paremia e budget ko ni ke whakahoko fo i project ko ni iho wakai whakaluku fua ki ai as a priority ki hapure anga e halfkau kawa ku ke whakaukau o ku mea lele ke whakahoko pe kua i hau whainga viu ke heki ai i tu uko ia asiko e project ko ni. Io koe o ko atua ia ai ngahi uhinga koe o ko mare pe au ia he whamalanga ai pureanga koe ni mo pare mia ki uhinga o e hala whakawakawa pia o ku mooni ko ngahi uhinga ko ia ko kai ke tau whakahalaki ko ngahi uhinga o ku mooni ko uhinga ke palo parema o e hau me hake
na i tonga he ngai tau lahi o kui kai ko ha me aia ke tau pehe o kuloi ko mo oni ko pale malahi ko mea ko whikawaki ko pia mo tsunami ko mea mo oni mo ia ko pale malahi mo ia pia ko aki ko o ngahi koloa la lahi, pia mo ngahi uta la lahi, ange ko ngahi loli la lahi mo mea, o fie mau mo ia, ka kuiai foki pia mo ngahi mea mahu inga kehe he fonua, uho i wawau, aia ko whatonga i pia e pare mea, o kuneo se hanga fua mai e nau mahu inga tahki taha, pia mo ne hanga fua tuu, mo mea e liliu, mo mea e tuu mau, i he whaturanga i he ne mea i he nau media conference. I he wike ko o si, mo i ngahi wike at koe. He kusaia mau pe ai whaakum whainga maari ke usio i he nau conference ai media. Mau inga au pito, ai conference ko ia he whait ko toa pe ke tau mamata mo tau mea ki ai whanua. Ka koe mea ko o tokanga ki ai ko fika ulo aki na e whai ai uwhenga ke whai ngofua ngai ai o mai ko me haha ke he pongpongi. Ko e kumau na e wahe ai fo i leini a he o mai me haha ke tapau ia me he taimi ki he taimi ko kau hau pe he kai ke toi ngofua ai ke toi na e whainga whakotutu pe he mau i tonga. Ia i kai ngata ai ko pasi ko na ko whakaanganga ai kumi e pasi he pure anga. Ko mea koe whikau aki mo ua koe ai hala he pongi ki e o mai. O kumbau tatau mo e foki, kai ke umau ke whakaiki ko ia. Ko hae ola ai u whenga koe mo u testesi koe na nau whai, ko hange koe ai u leini make he foi waha taimi ko ia. Ko kuhinga foki pe ku osi hanga o mai ha foi ripo te ai pure anga o kuiai ha ane tokoni ke parema o mai ke ngā ue pupongi. Fe ai pasi ko whananga tu he nau media conference o pehe usai e pasi ko pasi e taha. Ko whakaukau atu, o kuanga whawhewe ke lawa he pasi e taha o mai e kakai, ai koi ke solova ai e parema koi. Ne tama e pure anga ko pasi pe e taha mahara po e pasi e ua, pe ku hange ka teo ko kumau ko ahi e pasi e taha. Ka koe ku poini, ko ahi. Ka kulava fe pasi taha ke me solova e parema. Mantu ko parema ni ulanga e hala whakawakawa ko parema mai pongpongi. Sai ko parema hono ua, ko kutata no pe ku osi. Fai hari poti mo whatololo whakaiki ki he u tesi holo na e whai pe ku tokoni. Ko mea ko hono ua, ko foi mea ko ai ke langa e hala whakawakawa. Ko foi ko whanga kakau ia. Ai ko alata whanga tapu mea. Whanga uta mea mautolu isa. O alu ki whanga kakau o awa ai ki tahila. Pe langa hala whakawakawa o kolosi i he foi alu i whanga kakau. O alu profeta whaake. O alu kia he ta whaake ta. Ka koe awa ia ki tua. Aia ko kuhinga i kānoa. O tau pehe foki ko hinga ke ngawe ake he tsunami. Ko hinga e ta. Mo tau lere ko ke hao. Ko foi lere ko ka kai he foi hala whakawakawa ko nau ai ke langa. O ku nau lere atu he foi feitu. O ku awa toi ki kahi. O malawa ka hau la he tsunami ko ne hao pe o awe whakataha ka kai mo hala whakawakawa. Pe o ku osi i he whakakaukau ia ai kaulanga hala whakawakawa.
e ko kuhinga ko fo iava ko ia whanga kakau o ku malawa ke hu mai ai peo kula lahi o ne hanga holoki katoa mai e hau ko mi whanga kakau ki whanga uta. Pe ku ilo he pure anga ko hai e kakai te nau to lere he fo i waha ko ia kapau ko hu anga mai o peo kula. Ko tahanoa pe. Ko hai e whie lere to he feitu o ku malawa ke hu mai ai peo kula. Kapau ko uhinga ko ai ke peo kula. Tu ke kapau ku hau la whakawawa to mai ki loto ki whanga uta. Koe fuso i lai apu ko i lere hala whakawawa me fe ki fe. Koe kumba upe ko whanga kakau. Kapau ko whanga kakau. Ki lai feitu ko ia e uho i wawau lahi. Koe ne whakatokanga matangi, whakatokanga matangi me whakatokanga tsunami. O ku hola katoa kakai i he foi nofa matatahi ko ia ki loto whanua. Ko hai rewa a kakai mei nuku alofa e fie kolosa te foi feitu o ku hola katoa kakai o na o kumi mo ui ki loto whanua. Ko hai ia e loto lahi ke lere he waha ala kahilai. Ko guanga e ku tala noa ke uhinga o mai he pure anga. Ki hala whakawakawa. Pa ko uhinga ko e ku tala noa he ko osfotu tu he pure anga. Pa ko foi se hui ko o ko pehatu leva. Pe ko os katoa ai mea na fie mau ke sivi mo whaka mahu inga i ki he whakatu tu ai mahu inga taha ai hala whakawakawa. Rotonga ko ia o kulahi ai mea o ku tae potpota tae ai anuku alofa hapai mawau ongo niwa mo eua. Lolo tonga pe ai tae potpota tau ko foi rea. Ai langa whalakalaka he whonua o fefe. Ma wahe au pito mea kotoa pe iau whaiki tonga tapu te fito ki loto nuku alofa. Ma wahe au pito pe iei wawau. Ma wahe au pito pe iei hapai. Ma wahe au pito pe iei ongo niwa. Ma wahe au pito pe iei eua. Lo tonga koe ai foi tu ko ia. Ku tau tala noa langa hala whakawakawa tau toro. Pa koe uhinga koe ni nau o atu ke hala whakawakawa ane nai. O whe mau ia ke ai kia hatari ai pure anga. Ko hai ia hataha o ku whie lere he foi hala whakawakawa. O ku hanga ati whangakakau. O ku hanga ki tahi lahi. O ku hauai lawa tsunami lahi o huu mai ai. Pea ka pau pe koe hae maalunga ta tau pepe au hake e tsunami a koe fuke tau ila tatola hae tsunami pe maalunga fefe. Ka ko haia hatangata kolosi hahala whakamakawa o kuawa atu he fo iawa ki tahilahi e malawa ke hawa e tsunami. Pe mengo ka rere maha tsunami maulalo ka utau mau tau pe he maalunga hala whakamakawa. He ke kia hatangata ia fi kolosi hala whakamakawa ka kuhunga tsunami lalo. Koe tangata kai aka mai pe ke lere ala whakawakawa au loto ka lere mai tsunami o hu mai mi whankakau ki loto whanua. Kai ke, ka koe kusia pia koe ke ala whakawakawa au te ke osi ihe ongo foi poi ni koe ni tolu pe fia o kou tuku atu. Pia koe taha o ku hange koe ai pure anga mo pure anga hange koe hono ai langa whakalaka ia hapai mo wawau pia mo ngahi otu motu hano ki lohia ki penau tolu hono ki lohia ki penau tolu o koku hinga koe ki ai o ange a enau mea ka oku fua ki pe honau toko lahi koe wahe koe patseti mo wahe koe ai toko ni ke otu motu o ku fua ke pe toko lahi o ki kakai niua hapai mo eua. Koe talo lere mai patseti ia me pure anga ke pure anga o ku fua pe hei pe ai whai whatongia ia koe ki pe ai rewa ai foi lahi taha ia
ki tonga tapu pe monuko alofa. Pea ko te hau koe me hapai koe ki nuko alofa, koe kehe lahi a nuko alofa ia mo hapai. Ko te alu koe me hapai ki ewa, koe kehe lahi. Te alu me ke hongo niwa, he ku fua aki pe ai patseti mbalanga whakalakalaka ki he toko lahi e kakai. Oku lau whakasetistika pe he. Oku ikai ke fua aki ia ki he whonua whakakatoa, pe oku tau ngawe aki a apai mo wawau, ko wawau pe oku sai he tau sio atu, i hano whakawhehoana ki he ngahi otumotu. Ka oku totonia ke ua e fua aki ai tokolahi o i kakai he motu. Oku toton ke fua ake langa whakalakalaka, ke langa ke lele yange he oku ke o atu pe kakai mo kau tua kai, kau taki not tua kai, e kau taki mamata, kakai me he taki mamata. E kau adu me muri. O nau kei alu ke ngahi whonua ko ia. Koe kaimi koku nau atu ko o alu me tonga tapu koe ki hapai. Koe fo i toa koe ai whakalakalaka ia koe i hapai, o ku hange koe ha motu ri e ki nai whanki motu ia koe ia. Ka taulanga hala whakawakawa tau. He ku totonu, sege kau saina i pangai i hapai. Kamata ke nau langa e nau tōruia a pangai, ke whaka ofa pe ia te ia. Kai makatuunga ia he tokolahi kakai. E langa ia kau sai nau uskamata langa e nau tōruia, te nau langa e nau tōruia fo i siti hapai. Koe whahinga whakakaukau pe he o e langa whakalalakai o ko uhinga kia. Koe ke makatuunga he tokolahi kakai. O makatuunga he langa he koe ngahi o tumotu katoa koe nā koe ngahi pala taisia koe o tonga tapu. He koe umea lahi e tonga tapu. Koe umea lahi i tonga. O i kai toi mauia i nuko alofa mo tonga tapu. O ku mauia he ngahi koloki uta ai whaka ofa mo e lau maarea o e whonua pia mo ngahi o tumotu mei tahi. Koe ai. O toton ke tau langa aki pe ai ngahi o tumotu ke nau whaka ofa. He lawa pe ho nau kakai o nau tolo tau i pe o tau toi o ato ngāwea. Whakatahata le rei tahako ko wawao. Aku puri arewa fo i mea lahe kakai au nau wheo ai mea i hapai. Lahe kakai mei muri, kau tonga. Lahe kau pālangi. Kakeke na ono tola i mea ki hapai he kua hoko hapai au hange ea whanki moturi aki. Ki whakaaya tupo ai e nau ki mea. Koe ai pe e nau whanki mea ki e nau whee mau whakaaho. Koe ai pe ka pau nau toko te au o ku langa whakatoko te au pe. O kui kai e toi langa ia ke pehe ke malawa ke ne whakaai hakakai ke nau toi wato nofo e whanki o tumotu. Ke whakalaka whakai ha pisinisi ke nau toi o mai mo nau mai me mure investment. Ko kuanga ka anoa ku i he kumau. Ka koe kuanga pe ka anoa ku e kuso atu ke fo i e langa wha langa e hala whakaukawa. Koe to e ni katoa tsunami poko hai e kolosi ai ka hawe ai pe au kula. Koe to e ni pe ko sisivi pe kulawa po ngā ue ka pana ai pe ha uleini ma u polo kalama ki o mai pong. Koe na koe pase taha kalamai he minista pase taha ko ne solo vai pa parema. Ko me tau to ai hala whakaukawa ka pau koe pase ne taha testesi. Koe ngai whakamatala, koe ngai whakauhinga o mai ki tau sio. Kai whakauka atu e ue wau. Professor ko tuku mahino ai whakakaukau koe kuke o mai. Ko ngai ko ta taimi professor ta toki hoko atu he prokalama ka hoko. I tuku atu peko hapau kua hamea ke loto ke whakakato aki ka ta toki mawai ahon. Maro pito he wawalai, pea ko whamaloat ke he mau whainga maari ko whamaloat ke he ngoka vinga mau inga koe ni ku ke hanga o mai. Ke whai atua i halawe mo atala no ko whambe o ku ao ngātu lawa. Aku to e whamaopo ko whamalope mo whiawhia pe e lawa ke
Vai atu e whakaukau he ngo kai ko fu whakaukau ki ngo kaweinga ko nika ko anga tuku mai. Malawa ke vai atu ai ko whakaukau pa ko o whaatu ki tonga ko toa peo kau mai, pa mo tol te mo mea mai ke polo karama kau tatau atu malo. Malo pito, professor pe kwa malo ate lava ai to funga funua lo au ge ahon. O whaatu ke te koe pe mo ngau kwhai ka toki hoko atu I he taimi ka hoko mai. Malo professor. Malo. Toa malo ate kainga I he lava ke mo popo mai pe mo kau mai I he polo karama koe atu funga funua lo au I he hoatani. O ku whamalo la het katik modol. Ko tau proklama ko ia whatwhanua for open mo I minister e doki whaka e doki notice e dope. O tika ke mahino ai taimi e whahokoi ko tuipe mahalo ko e ida pe ko e whalaite pe ko e tokonaki e whiawhi whalaite pe ko e whiawhi tokonaki e lawai ka e doki notice e pe kaki modol ka e malo apito se mo mea mai ka mo mea